tukumulika mathogora ma indo thiini wa thoko ya Ruiru kaunti-ini ya Kiambu. Nyanya kireti imwe cirendio ciringi 1,000, inanathi rimwe rikendio ciringi 100, makorobia ngonia makendio ciringi 6,500, kamande kilo 50 karendio ciringi 8,500, nayo kilo imwe kendio ciringi 220. Ndengũ ikonia ria kilo 90 rirendio ciringi 13,500, kilo imwe kendio ciringi 180, njahi kilo 90 cirendio ciringi 7,000, kilo imwe kendio ciringi 100. Mucere wa pishori kilo 50 urendio ciringi 8,000, nayo kilo imwe kendio ciringi 180. Mucere wa basmati kilo 25 cirendio ciringi 3,500, kilo imwe kendio ciringi 150. Mboco muthemba wa Rose Coco kilo 90 cirendio ciringi 9,000, kilo imwe kendio ciringi 150. Mboco muthemba wa Nyayo kilo 90 cirendio ciringi 9,000, nayo kilo imwe kendio ciringi 150. Mboco muthemba wa Yellow Beans ikonia rimwe rirendio ciringi 10,000, nayo kilo imwe kendio ciringi 150. Mbembe kilo 90 cirendio ciringi 4,000, nayo kilo imwe kendio ciringi 60. Waru ikonia rimwe cirendio ciringi 4,000, nayo baketi imwe kendio ciringi 900, na kokasuku gakendio ciringi 120. Na maciaro mutukotete gukumathira kiondo-ini kia mathogora ndunyu-ini ni njitagwo Weru wa Mwangi.